Olá, maluk telespectadores de MNTV, nebe maknam karya Timor Laran tomak nomo Sierra Leone. Fila fala meu ami ya programa Conversando sobre Saúde, conversa bamori saudável. Diak maluk telespectadores Sira, ia edição ohin loron, ita sei dadalia ia tópico especial ida, nebe maka sai hanesam polêmica o problema bot ia itania país. Tópico em lorong, ita se dadalia conaba moras tuberculose, cada labara clio é sempre conhecido moras meia-ran ou moras TBC. Dia? Ia tem estudo conversando sobre saúde, ia ona bainaka, doutora Etelvina, mestrado em saúde pública, nebe maka dedican yang toma que atende paciente sira ou moras tuberculose. Dia, doutora Etelvina, lorong dia. Bom dia, monitora Nívia, obrigada. Bem-vindo, Maia, está no estúdio conversando sobre saúde. Público curioso tebe estamba rona husi parte barak, ema barak afeita no ema barak mate, tamba mora sida tuberculose no ou dal ema barak liu bolo dian moras meran. Karik doutora bere hala tok explicação ne be maka completo quando a mora sira né, a turne comunidade sira bele compreende, sira bele atene di dia a saída mak mora strefe. Dia obrigado barak doutora Nívia ba invitation sim how médico nebe serviço antes e Ministério da Saúde e Programa Nacional de Tuberculose. How serviço desde que 2013 e até 22 nós refere a how Hospital Nacional Gil Valadares, a são focal point ou medical officer ba MDR-TB no HIV. Los doutora, ita tene katak moras tuberculose moras ida nebe honia incidência as tebes, honia endemic moras nebe endemic no mos ni ho incidência nebe as ia nação soja África, ia parte ASEAN, no ita ama ia inclui a número 3 ia parte depois da Europa, não, depois da Coreia do Sul. Dalam barang kita ni komunidade sira katena sira memoros tuberculose. Quando bahira ia atendimento, ia comunidade, então uso ita bot ia moras tuberculose ka o contato ia moras tuberculose sira sempre atete dan haula ia moras tuberculose tama sira atende moras tuberculose moras nebe hereditário ou moras nebe geração. Moras ni mais família. Mas bem lá, comunidade se hauka hatete baita bo sira katak moras tuberculose ni moras nebe mai babain acontece nem mer. Mas bem hawa tata explicar katak saída mak moras tuberculose. Moras nebe afeta yaitania pulmão ou respiração, nebe hadai tu si kutung ida na Mycobacterium tuberculose. Ia kutung ida ni ita label hareho matang, mas be ita sobel haret liu husi examinação microscópico, husi la parte laboratorium yang no kutung ni kikuang per mate 0.05 mil tuir parte laboratorium yang. No saída mak emasente, babain ni emasente katak nia miar liu semana rua, halo nia costa de tempo kalang o lokrai no isi manas lah halo isi manas nebe makas, hanesang ho bakteri ne sa seluk niang. Ninya isi manas ida hanesang febricula ko isi manas sa media isi manas babain det, at besi rafel na isi manas babain det. No nia isi manas ne iha tempo kalang. Loos ya tempo lorong, sim tempo kalang det. Bangira tambah lorong ne kutung ne toba, ne dorme ni hansa ne dorme nia selabar ki kuane be ne toba, ne be lorong ne la atividade, ne halus atividade tempo kalang. Tambah ne ma bangira moras tu kutung tuberculose ne nia isimanas ne ya tempo kalang det. Ne halo eme isimbaru kole no kosak no halo vontade han la iha e quando torango na miar horango na ne significa ne complicado na. Ne tama complicado los ona mak ne ho miarang. Mas mes babaing ita tem que hanuring comunidade kata sira quando miar li semana rua sira tem que hak basic ona baiha centro saúde. Sim. Dia mana doutora karik sedet mak bele kona no sedet mak risco bot liu atu bele desenvolve moras ne toya gravidade. Se seret bel heta moras sirene, mai be ihani risco asliu ba ema sirene be mak bel heta moras tuberculose ne primeiro mak sirene be contato ema sirene be TB positivo. O sira embe close contact ne no sirene be mak iha risco as hanesang diabetes ema sirene be diabetes mellitus fumador sirene be alcoólico no mo sirene be moras ho
também tumor ka dialisis serne tumor sira be faserang ho dia hemodialisis mo sira mos bele no diabetes HIV patient mo sira bele hetang moras tuberculosis mai be depende ba sese magbele hetani depende ba itania higiene no itania be parte saudi ya itania bahira itamiar ema ida ruang miar maklataka ibo mos itamos hetang ona risco bot itulah hatene sedet makmiar apakah ni hetang TBC ona kasidau jadi se sedet makbele heta mak oing audian ni barakliu mak maioria ema siran be diabetes siran be moraso comorbidade ne sira diabetes tambah sira imunidade menos ne fácil TBC moras nya utama sira HIV patient nomos ho sira be fumador no alcoólico sira. Interessante, teveš, karik maluk sira vera rona di dia ninia se sedet mak saya ne sang risco. Karik doutora mais ou menos moras ne maneira atu hadayat ne lihusi dalang saida de. Okay, babaeng moras dekan moras ida naran moras respiração nebe ita tene katak moras tuberculosis ne moras nebe diet lusi aning artinya lusi ema ida ba ema ida. Bahira ema ida miar nila taka ibo o nila hatene katak nya positivo nia bele miar utung ne sai ben milhões ba milhões. No, lorong ida fulang ida katinang ida nia bele diet ema na isanulu. Na isanulu mania bele afeta. Jadi moras ne diet lusi aning lusi ema ida ba ema ida nia bele canta nia bele fani nia miar então bele diet sune. Interessante. Então ita tem que usa máscara não? Bahira ita miar. Sim. Também ita tem que educar teni comunidade kata bahira miar kari tem que taka ibung ita bel usa terliman sikun takan sane. Educa tambah ita karak para pelo menos ema ida mak miar labi ema ida mak moras labi ema tutu moras. Ida ne tama moras ida ne be depois ho conhecimento ne be menos. Hakar kuliah det kata ita ni comunidade lah teni kata miar. Ada be sira miar semana das manro fulan ida temos sira ni miar babaeng. Mas quando o check ni raízes ita hare totalmente nya ia kena abnormal nebe afetado kita hari mosos ba TBC. Mas sidanya mo ser senega katak dengan how low TBC. Sim. Sim. Moras ne bele kona ya pulmão det ka bele ya fatin seluk selain pulmão. Sim, obrigada doutora. Sim, ita tene katak moras tuberculose ne nia afeta fatin rua pulmonário no extrapulmonário. Okay. Kalau pulmonário, sim, pulmonário ne afeta dia parte pulmão det. Ne ita bele diagnóstico fácil, ne se ser bela diagnóstico, lusi kabentasak. Lusi kabentasak bahira ema damiar lius mana rua ita fotine kabentasak ne haru ka laboratorium check hitena gen expert no hana bahatur katak ni MTB detected ka or positif bahia Mycobacterium tuberculosis ne ita diretamente tratamento nia bahia pulmonary tuberculosis mas be idane ita considera bahia pulmonary tuberculosis mos belermos liusi x-ray raízes ia sel utama extrapulmonar ne bila afecta hotu hitene isi lolontoma. Mais ou menos tiene bene kan. Inclui fatin rodet mangelakona. Ita ni fuklahang ho ita ni limang kukunet mangelakona. Tamba. Quer dizer que fatin hototo bene. Fatin hototo kona. Sort fuklahang ho limang kukun tamba. Kutong ne fatin ita ni limang kukun ho fuklahang la iha oksijeno no la iha rang. Tamba ne makutong ne la muso na ba mais. Ia fatin se selu kan ita ni matang, ita ni kakutak, ita ni ruing, ita ni kabung, ita ni fatin organ sada genitalnya nya hanesang bafeto manemos ni belikona. Organ hototo ne kona. Sebelkona, tebe sebelkona hotena ba. Às vezes ita maioria ita ni jovens serana be hetang mai koni consultório ser hetang lima TB linfadenitis ita ni ka korok ni bubu. Ka korok bubu ne barak li kono ita halo babaf halo examinação ba biopsi ne ita hetang bar pasien serana positif TB. Nomos ye extrapulmonar hanesang ba ia pleural effusion ka o ia drame pleural ne bebê ne be ia babaeng ne como dia ser bol dem paru-paru basa. Paru-paru basa. Okay. Nebe TB ne dia solo afecta tuma fatin ruane de ten fuklahang nomos limang kukun de. Tambah ita tene kata TBC ne nia gosta mor se fatin nebe bokong ou lembab. Sim. Interessante. Mais ou menos na sua doutora menciona kata bubu ka korok ne mais ou menos ninia bubu ne insa. Paciente dalam barak sira sente ne bubu ne ita karan mamar. Awa belemos benjolang. Ita benjolang ne benjolang kikuan multiple barak ko si tene ka korok ne ita karan ne la moras ida. Oh ne la moras depois koni iha kronik liu nível topos mas be balo barak liu la moras mas so que sira sente la confortável ho musang nebe iha então balo multiple barak los no
ihe tuan de tetene ka korok ne balu hetene ka korok okosar ne barak la lima de kaliling mos iha mos iha no ne persija kari itani komunidade jovem barak ma hetang sane no ita persija halo testo anto ita karak atu define katak emane TBC duni ka one tumor tambala significa katak korok bubune emasar ne TBC ne bita teng halo testo ita haruka mai hospital nasional ka ohia centro saúde ne bebesik bela bahena ba médico ser bela haruka halo testo ba ba para o biopsia ne para hodi analisa katak emane bele emane hetang TBC duni kalai mas maioria ne beita hetang ne TBC duni. Oh, ok, interessante. Então, malu telespectadores sih hanya sangoin doutora explica ona katak TBC lá os jeito ne pulmamba me arande ia fating outro excepto fuk no limang kuku. Bele ya ulung fatuk, bele ya kabung no ia pating seluk tang ne be karek ta bot sermosos sintomas ali ketauk ia umadet tem que va facilidade de saúde ori hetang consulta. Dia man doutora te fila falbeta ne tópico maneira ne bemak agora de daun ta bot sira ne bemak atende diretamente saída mai ta bot sira halo atu hetang diagnóstico ne bemak lais no certeza credível ba ia itania paciente sira ne bemak suspeito ba ia moras prefeito. Sim. Babai kita tem que identificar o luclai. Identifica o luclai. Primeiro, médico sira hotu tem que lais banhira comunidade vai ter fatin mer semana rua. Ita tem que lais identifica nia. Bahira ita identifica kata oh eman ita agora la bolonia suspeito ka TB. Suspeito ne so ba ema criminoso sira. Ne be lifan terminologia suspeito ne ba criminologia. Mai be ba paciente sira ne be ba ho TB ka ne ita curiga ka desconfia ne ita bolo presumptivo TB. Oh, presumptivo TB. Ita la bele dihang suspeito. Suspeito ne ba ema criminoso ema ne be sofre TB ne la os criminoso. Sira ne moras sim. Então ita bolo ita quando bahira desconfia kata ema ide ho TB ita bolo oh ema ne ia presumptivo TB. Sekali ita presumptivo TB na katak nia semana rua, nia isintung, vontade han la iha, isimana tempo kala, isimana sa duma kas. Então ita bel foto nia nia mostra, a mostra ka ventasak ne, ita haruka ona bai laboratorium. Dia doutora nive capaz tang agora ma Timor te den compara ho Singapura, Timor mas Timor. Tamba sang audiens ne, ita ne método diagnóstico ulu compara ho 2000 ka o 2008 ba kotuk, 2008 ba kotuk liu, ne ita nia metode diagnóstico ne ita usa microscópio. Então quando banhira positivo mai ita bol BTA positivo. Mas agora lá ita bol Mycobacterium tuberculosis também ita usa metode diagnóstico do bukida. Agora paciente ser ne bem positivo ita se haruka ba microscópio. Microscópio ne so halo follow update. Mai be atau diagnóstico ita usa gene expert. Ita hene gene expert ne iha hotu ko iha la hoje iha dililarang, mai be iha 13 ke 14 municípios lá incluímos Itania 13 municípios incluímos iha Atauru. Ne iha hotu gene expert, medicine gene expert. Quer dizer que é avançado então. Avançado. No agradece teves tamba ita paciente tamba de nemaka. Bahira miar ita médico tem que lalais. Lalais no atu identifica no haruka det ona ba. Kabentasak também tá tendo que a medicina gene expert, medicina deve high sensitive. Nebe bele mas que ikon he microscópio hetanet será scantel 1, scantel 2 uluk será maneira tetan sene mas quando bahna ba às vezes ia be microscópio negativo mas mais gene expert positivo. Também high sensitive loss. Ini revolução né detecta sira tema kada rumah tersembunyi ya mikroskop. Sim, às vezes tá hetan nia bele ia gene expert. No metode diagnóstico no ne iha hotu ona município hotu, incluímos Atauru e la os todo iha gene expert. Bahira quando ema ruman dia sne ot nia mier mai be pelo menos paciente desne doutora how se mier na fati, mas bem no sa resultado se negativo. Então essa médico curioso, nebe ita se bele haruka fal asala amostra ne bahia cultura. Mas cultura sai da cultura espanhol ka de cultivo. Ita foti paciente ka betasak nebe oni ne ita kuda fali. Ita kuda hanesa hare ita halo sana ita tanam fini hare ne asin hanesa ne. Ita halfal cultivo ka cultura ne para ita to hare kata kutung ne moris kalai. Se tam kutung ne moris ia antum ita precisa halo tratamento nia sim nebe maneira de diagnóstico ini la oset by torit he microscopio mas ita he gene expert ita iha culture agora ita iha LPA land provide easy ne ita tu test ba emoro serbe resistem ba iha emoro hat nebe UCTV ne isu ne sida rifampicin pirazinamida no etamutol nebe ita he land provide easy nomos ita iha MZ interessante las sim
Ok. Dia, malu telespectadores, sira baseia bagaimana a doutora na explicação. Ao sinto, ela doutora ita maclorita nia amba facilidade de saúde atu consulta, tamba anessa a doutora explica que ita ia ona equipamentos ne bem maca avançado atu halo detecção vai moras tuberculose, tamba nela bele budu moras ia uma, a pesi amba facilidade de saúde atu bele hetang atendimento. Dia interessante teves itanya dada lia bohin lorong. Espera ema barak comunidade barak bele hak basic ang vai facilidade de saúde quando se rehetang sintomas anessa ohing doutora menciona. Dia ia mosto perguntas balong usi comunidade atau ita dada lia hamoto baseia ba morasne kura kalae tamba nya razão sira husu anesane tamba balong hetan tia morasne la clear dia moras fali então sira começo mosto duvidas morasne ia dalam kura kalae o insan nya kura nya maneira los atu kura no insan sira bela hatene katak sira livre ona husi moras sira. Okay. Dia doutora ne perguntas capaz teves teni comunidade barak mas se duvidas bakona bedane morasne kura kalae. Hawa karate tiba comunidade estômago no colega sir hotu jovem sira liliu tamba agora moras ne afeta jovem sira hawa karate te katak moras ni cura mais que ni crônico mas bem ni cura ni tratamento fulanendet tratamento fulanendet importante é que ita tem que remo lorong regular to fulaneng kutung ne sim kutung ne sela o fulan ida ka fulan rua dala barak ita ne paciente sira ser remo to emoruk ne fulan ida fulan rua kan sente dia kona mas abandona sim abandona ser lolos sida dia kida kutung ne mak lai força det atu hambrik pa to destroy ita ne sinolong kai ita ne imunidade ne lai força emoruk ne halun la força emoruk kutung ne hanesang fatak mutinga fatak metang ne tos la nima ne tem que duni duração ma fulang ne depois dia emoruk tem que remo lorong bahira quando paciente ida ni hemu tia mak ni mai ni moras fali significa ni hemu moruk la lorong no ni la regular no ni la hemu to fulang ne tama ita ni comunidade barak ni hemu te fulang ida fulan rua sente dia kona capaz ona e começa força ona ser husikona ser la ko hemu mais karate teret katak ai moruk ne moras ne cura no ni mais que ni crônico mas bem ni cura no ni tratamento mengenai fulang neng i hakarate te ba comunidade voto kata emorok ne gratuita ba ita povo timorong ita povo timor los inclui timorong mai be estrangeiro ser ne be mak tama hite ne nação ne be ita detecta una moras tuberculose tratamento ne gratuita durante fulang neng interessante teves maluk telespectadores sira durante fulang ne la bela abandona tratamento selai dalla rumah bele musu fali bot ne bemete la espera pode abandona tratamento interessante teves mana doutora ema ne bemak diretamente serviço ho paciente ne bema afetado ho morashida ne mais ou menos saída det maka saya nesang dificuldade ba doutora hasoro ya lorong-lorong hanesang pessoal saúde ne bema atende paciente sira dificuldade sempre ia lorong mas que itania diagnóstico ne be avançado mas be dificuldade ne be tasoro ne bahira kono paciente ida mai ne miar ona ita tu haruka tu hasai kabentas atu kokone mak basira ne dificuldade lio basira atu metode diagnostik botida ne la botida ne be mais difícil mas be bahira ita atu convence paciente ida atu tama ia tratamento ou atu foto dia kabentas aqui da tua foto laboratório mas difícil teres baita tamba às vezes sira ignora mas serne angkat sir le heto os tvc nos ita bahira ita tumura serne mindset ka serne hanuin kata moras ida ne la os moras ida be hereditaria ka moras ida be ne be ita tu foto dia serne sampai on ida serne kabentas kuan ida atu haruka dia atu bahir laboratório par koko ida ne difícil teres às vezes sira dificuldade teres pa ita makuan bahir halo follow up halo tratamento fulan ida fulan rua ita precisa halo follow up ni kabentasak ni haruka ba laboratório para tu halo testo ida ne dificuldade teve tu foto ni hoto sempre complain yang kabentasak paciente mai dia how ne kabentasak la ia how tu fosse ida ne be dificuldade teve pa ami dane mai be hakara kala ko ita karate ne katak paciente ni ida cura tem que liu si kabentasak ne be ni kabengi ita tu foto me difícil teve mai be ita ami maneira de ne para tu convence o paciente
hakaraknya saya amni kolega, kolega na os de tanto sai paciente pelo menos kolega honia, ita convence honia para nya bele fonia amba ita, no ita bele pelo menos itu anet nos la petira ita bele coco para hodi halo teste herba. Dificuldade me kida né, mas ba parte tratamento mos dificuldade. Tambah lolos kan tratamento tuberculose ne italian DOT. Direct Observation Treatment. Artinya ita for tratamento ne observa diretamente ita ni oing. May be dala barak paciente ser amorok ne ita lor paciente ser simo lor ba komunidade. Lebe dificuldade do mamane pagklahata ne paciente ni hemodulika la. Lebe dalvez de hemote fulang ida fulang ro mai rashi se na fating. Depois do tratamento outro termo se na fating. Lebe ita tem perguntas ba ita ne ang top pessoal saúde roto. Ai moro kita for basira ne seguro kalai. Ser hemodulika la. Tamba ita for strip toma aqui da paciente lori ba uma depois semana ro lori faz strip mamog makmai ne bitla ten ser hemodulika la. Muka sai suet. Kasir sai tem ser lori strip mamog ba ita. Ida ni perguntas ba ita roto la osa tu dun cc mas be ida ne ita tem que radia sem quando ita iha ambição kata hakara NTB ka NTB iha 2025 ou 2030. Ida ne roto tu ni esforço e todo serviço mútuo tem que ter kata DOT ne drop Diet Observation Treatment. Nebe ita hemo tratamento direito ita na omai ha foi morgue oni lima o hemo how harekedas. Ida ne mag DOT. Mas o fote amor strip ida magbafaluman ni los DOT on. Sim. Interessante teve se tene da Leo em Loro, dia maluk telespectadores sira. Ita na fating turi ita televisão oi, atau Rona na fating explicação semana data. Da pausa e menito balanya lara. Obrigada. Malam telespectadores de MNTV, Fila Fala Mehoami, o programa Conversando sobre Saúde, Conversa Vamos Saudável. E te continua, e te ne da Lia, quando vamos, TBC, hoje te ne doutora, te ne bainaka, ne bema correndo lorong, marca presença, e te ne estúdio Conversando sobre Saúde. Dia mana doutora, hanya soal kita kuliah ona bara kona ba tratamento, ba ia moras tuberculose ninya. Karik doutora bela halo tok diferença, mais ou menos, tratamento vai iha jovem bambay, tratamento vai iha labarik, no tratamento vai iha inan singruasi. Okay. Dia sobre tratamento ba regimento ba TB niang ni hanesandet, balabarik ikuang na mabot hanesandet. Ni duração hanesan fulang neng hotu. May be ba inay isin ruang mas hanesan. Tratamento ba hira inay na positivo ona ni tem que memor para label dait pa transmite fal moras ne ba iha ni uan iha futuro. Então, ni tratamento ba labarik ikuan ba adultos be jovens sira ne be babae ne be la iha mesmo ni HIV positivo, ni tratamento ho inang isinrua ko labarik ikuan ne regimento hanesan fulang neng so que ba labarik ikuan ni tratamento ne ba sira kone mabot ni tratamento ia fase intensivo ne ita usa amor hat ne amor grenaran rinfampisi isu ne sida pirazina mira ita butol durante fulan rua no continua tan falito ia fase continuação ita usa amor rinfampisi isu ne sida fulang hat total hamuto fulang neng ne hanesan ba inang isinrua nomos ba adultos babae sira nomos ba iha paciente TB HIV ne hanesan regimento hanesan mas bala bariki kuang ni usa amor tolo det etam botol italafo anunciar sira ne tratam carga paciente TB disseminada ou TB miliar e também lamenta tanho etam botol mas la bariki kuang ni duração hanesan ma be isso só usa amor tolo ne det rifampicin pirazinamida no isonesida tolo nedet sim né durante fulan rua no tuir fal mai fase continuação né então usa ai morok rifampicin no isonesida to fulang hat. Okay. Será que ai morok refere tambah dalam rumah inang ising rua balung senti ladung confortável tambah sira rona yang combinação ai morok barak-barak no moço tau que sira ne hanoin será que ai morok refere prejudica baia bebê ne bema ya sira ne kabon kala.
Sim, dia obrigado bairro doutora, ba pergunta, sim, da labara kita nia paciente sira no comunidade sira sente tahu no sira la ia seguro katak amoruk ne pele aman basirnya uan kablaran kalai. Laos de amoruk kita tadi handa amoruk tibi la amoruk tutup parastamol, amoxicillin, ko tiri mo sirhema às vezes tertau. Sim. Mas bem, hal karate tiret ba comunidade sira ba inang isin ruas sira nebe pa ko moros tuberculose, imta bot sira bele tau. Ita bot sira katak amoruk kita nebe mak tibi wan hira ita bot isin rua mak kita bot sirhema amoruk tuberculose nene ka o moros amoruk tibi nene amoruk nes hat ne seguro hotu ba inang isin rua. Okay. Nebe la ia afetado by qualquer coisa e tempo ka ia afeta ita bot ser nea uang, mas bem aman seguro no declutan quando ita bot hemo tamba bele prevene ita bot ini uang ia futuro aben barua sim. Se sira tahu kemo quer dizer que sira ne moras bela dai diretamente vai a labar sira ne bema que sira ne nota. Ok, interessante te tebes vai a assunto ne tamba dala barak liu. Desculpa los inang ising ruaret na be ye mabarak nebe maka tahu hemo hemoruk sira prefere tradisional compara ho tratamento nebe maka sira basingu ho pessoal saúde sira tamane mak dala rumah dificulta mos karik baya pessoal saúde sira tamba antes sira hak basic kama pessoal saúde sira hak basic kama boluk lai pessoal sira iha fatin nebe maka dala rumah ho ai moruk nebe maka saladung seguro basira. Interessante tamba inang ising rua sira karik nonton hela. Sim. Aproveita hela iha GMM-TV vai tene programa idane karik te bot seria sintomas la bele tau hak basic ambe facilidade saúde para hanes o doutor explica una katak ai moruk ne seguro. Também te bot seria sintomas la bele dengue uma tau que memoruk também sem rua lá o doutor explica razão capaz tebes te bot seria tem que tu ir no tratamento para seguro ba ita no seguro ba ya itania bebê ne bema ita lo recabo. Interessante dia kita continua público iha perguntas nebe maka dihangkatak tambah sa maka número tuberculose iha timor ne bambain ema publica iha media social media social asba bebê no razão tambah sera maknya no tambah sera mak difícil tu controla número TB iha itanya nasa. Sim. Ita tene katak moros tuberculose ini ho insidência as teve timor itu ho 480 o 480 per 100,000 population. Ita ya 480 per 100,000 population di timor. Ida ne estimação dari WHO ou itanya Organização Mundial Saudinya. Ita nia caso cada tinan sempre sai. Sim. Sempre sai. Ida ne tambah ita lah tene caso ia duni ou ita lah caso mas no fim ita nia serviço hamutu ko ita nia parceiro sira usi Maluk Timor nomos tempo na baho IUMOS nomos o parceiro ita nia Maluk Timor ita iha metode diagnostik ida nebe ita yang avançado nomos ita iha x-ray nebe maka x-ray van ne emede x-ray mobile kareta ida nebe bamai facilidade saúde hotu cada depende ni horário det nebe hobot sirne hauni hanui ho ida ni hotu ajuda ita atu detecta no aumenta ita tambah ita compara ho antes nebe mak lahe bot sirne ita ne caso menos ita ne caso menos ita hatene ita ne caso ne ia duni ko la iha no fim ita caso duni nebe ita ne caso ne cada tinan sai cada tinan sai tambah ita ho metode diagnosis nebe diak fica la diak la ne diak ita pelo menos ita detecta sira para ita ho tratamento basira do que ita lah tene kata ita lah ia número nebe yang kikuang ita lah tebe ita ia ola iha no fim ita ia duni no ita dia número mate agora menos. Okay. Antes ia 100,000 per 100 population. Nebe 100 per 100 population kada tinang ita sempre mate ema 100 orang nebe mate bat TB. Mas compara-te depois quando ita diagnostic dia ita identifica nebe dia ita diagnostic dia no ita tama lá sira tratamento então mate ne menos. Agora antes ne tu tir malu kada tinan 5 kasanulu tir maine ita ne kada sada incidência mortalidade ne 100,000 per 100 population mas
depois itanya diagnosis dia, itanya tratamento dia, tu menos ona. Agora vai 98 ou 89 per 100,000 population. Normate. Normalmente tum, menos ituang. Laos lá ele menos. Quer dizer que Sim. profissional saúde será bem Sim. dedicado a né, será serviço macas Sim. teves, at bahia atendimento bem moras refere, canso ainda doutor menciona na kata parceiro barak nós tula lima na moto ko ita, ajuda ita atender lisuk moras ida né, which is good, biar bos bahia tanya desenvolvimento no espera, né, so ainda doutor diante kata kita programa atu hapara ou lakon tibi ha tempo barak ne barang. Espera serviço a mutu kana so ainda doutor dia bela ajuda la lais kita. Mais ou menos, ane so ainda doutor dia na kata moras ne hadait liusi aning no hadait liusi dalam sira seluptang. Maneira prevenção saída mas kita ne comunidade sira bele halo, atu bele dia kliu prevene do que cura, mais ou menos saída mas sira bele halo atu bele prevene ou do ou 6 anos moras refere. Dia antes de hau prevenção hau tu pulih kata lojo ni o gente conversa kata itani comunidade bara quando reta mora sir halai luk baia itani tradisional nebe ia plano kami ia plano estratégico rumah musi nasional programa tuberculose kata depois de nem sira tu hal formação ba treinamento ba sira matandok sira para antes para siramos hatene kata seda mak moras tuberculose. Aturnya per pasien sira ba kuliah miar siramos bila refere pasien sira ne baia sira ajuda fali ita. Ajuda fali ita. Tama antes mai ita pauluk sira. Sim. Nebe pasien sira mai hene, sim, paciente mai hene, mai ho condição nebe crônico na. Neto mai ho centro de saúde, mai to hospital, ita mai hare pasien total be raíz totalmente be será fibrosis tona totalmente fibrosis to paciente da verdade isso falha total em respiração nebe usi programa nasional tuberculose atau serviço hamutu ho parceiro sira parece ita to WHO ita to hal treinamento ba ia matandok sira para siramos bela refere karisa hetam paciente ne siramos bela refere ba ia hospital. Depois, quando a prevenção, nós ia Ministério da Saúde halona, ba paciente será nebe mak ho moras tuberculose, nebe contato ho família será meu contato ema nebe yung malaran, será heta amor prevenção. Amor prevenção durante fulan tolo, ne tanto balabari ba emabot. Ne amor prevenção, mas be ba será nebe mak close contact. Maksudnya será nebe mak contato basic ho paciente positivo yung malarang ne. Por exemplo, ia emanay sa nulo karik mag basic juje, então ser na sa nulo tem que hemor prevenção. No maneira o insa educa paciente para tu label hetang ne mag itanorin paciente ser bahira ba uma oromatan janela tem que loke. Tem que loke circulação anin tem que sai também tatene kata kutun TBC ne ne tau TBC ida cahaya matahari. Loro manas ne tau. Nebe bahira loro tama kutung nebe mak miniar mak mono helgia tambah tatene kata kutung TBC ne kan nebe mak kala ida kikuan liu ne nebele anin hu semol saitia mas ida bot ituang ne itan miar ne muntung hela barai então o insan par nebele mate loko janela sir hotu kerang para sirkulação anin tama sai tama no loro nebele tama para o kutung ne malarang no bahira miar karik mos tem que miar iha fatimida iha kalenka iha umalarang para iha kalem para depois fakar liu ka rai kuakida miar tafi balarang label tafi ar biru det também dene ita bele transmite fali tene moras ne pa masih ita tene kata miar moras ne kada si ema ida ni husi ani então depois ita bele educa for prevenção kata ai moro det ne label cura sim tem que nutrição hahang ne belhang hotu talvez se usa dan ami hahang ne hanusa belhang de ka iha bandu rumang bamor tuberculose la iha hahang ne be bandu la iha hahang hotu ita belhang de imede 4 sehat 5 sempurna ni hang hotu de belhang tempe ikan nan manu mantolung boto hotu ne be belhang hande bandu mak ne sigaro no la belhang mutua bot ne be mak saudável beten isin te belhang tamba atu pura iten isin ne los amor det mai be hahang mos bel cura la lai sitenia kanek nebe getenia pulmão. Sira ajuda mais. Sim, idane. E dal barak mos ia paciente sira balo família quando ser lori na mais sira dihan sane. O insa ho bahira ami hela ho amnya pa kamnya mau nebe positivo ne bika ho ni kanuru ne insa. Sim. Hawa karate te beita bot sira. Ita label halo eskrima de discriminação. Quando bahira ita haketa quando bikan ho kanuru ida ne discriminação as. Ito kono fase bikan itahan may ita fase bikan ho rinso serane o hobe sunlight ka ho bot serne ita fase bikan kanuru ne totalmente kutung ne lakonona kutung ne sa labeli tena baida bahira emane mier
miar sai mak kita benene, mas quando ni hang ema da TBC ni ela muito ko ita, depois ita han muito ni um melarang, ini ita han he mesa, depois hang kanuro ne betro kamalo la sela dait. Dala barak pasien sira ita ni comunidade sira família sira, pasien sira ni bikan kau kita koto. Depois isola ne ketak ne normal, tahi quarto ida ni mesa kida normal. Parlabel dait si ema da bai me ida. Mas bikan la significa kata kopo bikan kanuro ni hang ne mak tawin na pa ni atu dait solbita la. Tama ko to ding ta fase halamosa sunlex ne besila dait bai maselo. Então, curioso onsa ho sirnia roupa. Se quer ver share roupa ba malu ia possibilidade da et lucida né? Sim, sharing roupa ba malu lela dait. La dait dile. Ema ida, por exemplo, ni moras TBC, mas uma de haula lo roupa ho karim presta le tapot ni roupa usa. Pele, ni sala dait si roupa ni dait mak ne lusi ema ida ba ema lusi aning. Banhira ni mia. Ida ne tambah ne mak banhira quando ema ida ela loja de paciência ita tem que tau hamutuk isola sire fating ida. Mas hareba condição no orçamento ne beita mínimo liu. Então depois paciente mo sente precisa de libertação. Ne precisa ba liberdade. Tambah TBC ne los moras ida ne be pa ita tem que Hamete sira ka tahu sira fatingira, sira precisa liberdade. Sira mos escola, sira mos serviço, sira mos precisa ba negócio hal betruma. Também mas sira bele ia uma, mas bem importante mas sira tem que tratamento. Bahira tratamento semana rua, ni kutung ni atau transmite bem maselo kira ne menos sosona. Lá ia força dunia atau transmite bem maselo. Importante mas kita asseguro kata paciente ida ne be afetado na moras tuberculose, ne tem que tratamento ho regular. No lorong no la falta. Ida nede. Importante teves interessante los saya dado liu en lorong ya. Karek ia kalai agora dadang ia tenia acesso ia tenia rain. Ia kalai vacina kona baiha morasidane baiha emabot no la barque. Dia kona ba vacinação ba ema serneve maka moras tuberculose nene ia Indonesia Jakarta sira ona ia estudo ida estudo nebe hau kono ba ia halo treinamento ka workshop ida ba sira halo ona pesquisa ida kona ba ida ne mas ida ne sidau for setana for publicação mas be agora da nebe ita Timor ne ita sia vacinação bala barki kuang nebe moris mai ne ita diretamente con la bar sira moris mai ita fokedan vacinação BCG. Ida ne para atu prevene moras TB meningitis no TB miliari. Ida ne det. Mas ba emabot sila kiha. Emabot ita so fokus ba ya banhira serabe contacto ema TBC positivo ita diretamente fosse tratamento prevenção. Mas ba vacinação ita fokus ba labar sira recém-nascido nebe moris mai ita ya foque na vacinação ba BCG ne. Público mus curioso tambah sama ka ema vacina ona. Tapi sekolah na fati moras refere. Sim, também tá tendo kata mas vacinação né, bela hoje dia yang atu kurangnya kalah ya, atu prevene ni ada mesti moras ni, mas depende de imunidade. Depende de imunidade, labar kita de imunidade. Mas que ni hetang onda siki kuang ni hetang vacinação, ni buat kemungkinan dia belkona tambah belemos ni transmite husi emaselo. Se ni imunidade menos, ni hetang diabetes, ni ho pasien HIV positif tang kita lah hatene. Depois ni kita hemodialisis faserang, ho moras cancro sel-selo, nemos fácil. Ou depende também habitua pasien ser fumador, mas ser fumador ou alcoólico. Então, mesmo que ni hetang na vacina siki kuang ou BCG, mas quando ni buat makni imunidade menos fácil teve satu hetang moras tuberculose. Então, tem kata moras tuberculose moras ini endemika di Timor Leste. Endemika kata sabe? Endemika kata moras ini nebe makas teve ia itenerain. Makas numur as tebe itenerain. Considera kata moras tambah endemico. Tambah ne maka ita hotu hatene kata ema ida mesmo que ni hetang ona BCG dia mos ya futuro mos ni sebel heta. Mas BCG nebe ite hetani atu prevene dia para label hetan TBC miliari no TBC nebe afeta ia kakutak. Interessante teves comunidade sira vai ter assunto da dalia ou em lorong ho itu doutora nebe maka diretamente atende baiha ema nebe afetado moras tuberculose. Espera informação sira si doutora bele sai nesse bukai beta bot sira. Dia mana doutora tambah tempo ame precisa teves mana doutora nebe maka didikan tomak bayane karek bele hatonetik mensagem bayeta ni comunidade relaciona ho morasi. Boa tarde, bom dia, ba colega comunidade Sirahoto.
kata labele moe atau hakat mai itanes posto saúde ka centro saúde no hospital bahira ita sente una mier. Ita kono sente una mier lius mana rua hak pesik mai centro saúde no ami hoto ina ba pronto atau jura ita bot sira. No ita toto tem hatene kata moras TBC moras ida debe kronik mai binye cura. No ni tratamento gratuito ba ita bot ser hoto. No examinação lebe ita bot sira ihane ne gratuita nebe bahir ita bot ser sente morsa sane ita bot ser bela lalais by centro saúde no ami hina ba pronto to sudah ita bot ser hawa karak mensagem tandet kata ba comunidade sira ba jovem sira bele reduz ita ne bot ser ne fuma cigarro tamba cigarro no risco bot ne beato hetang moras tuberculose no mos hemutua alcoólico nemos hamenus la os ita bot ser hatu agora kenam para lai mai be ita bot ser bele reduz hemu no fuma tamba se ita bot ser reduz fuma no hemutua ita bot ser mos bele prevene ita bot ser ne an iha futuro atu heta moras tuberculose no bele wahira etika miarnia ita bot ser miar karik bel taka ita bot ne liman o ita bot ser liman sikung o ita bot ser bele uja masker ne los tu uja det wahira ita tan COVID-19 o COVID-19 mai be eduka ita kata mora masker ne atu uja para ita bele bahir tan biar mos bel transmit be maselo no ita mos bel heta mora su se maselo. Obrigada, Vara, que interessante teve a mensagem que espera maluk sira ne bema agora da marca a presença e a televisão minha oin atende ela e a programa Conversando de Saúde bere rona de dia a mensagem no si doutora bela ajuda e tabot sira tumores saudável e tal no bela ajuda e tabot sira hadok moras tuberculose si tabot sira dia maluk telespectadores sira e danema que tenha dada lia baia tópico tuberculose espera tebes dada lia e dane bele for beneficia vai tabot sira relaciona ao assunto saúde ikus norohang ona baya atividade o norong nian hau ni biaseran hamutu ko kru ne bema serviço baya programa dane hato obrigada barak vai tabot ser ni atenção no adeus